pripreme idu onako, pa za sada dobro, radimo svašta, radimo eprovete, radimo kockice za koje neki misle da su eprovete, a nisu eprovete, sprejamo, bojamo, uglavnom strka je totalno. Temu koju ćemo raditi, pa ovisi o temi cijelog festivala, naravno je to uglavnom onako piknemo random, nešto što nam se učini zanimljivo. Tam gdje klikne ideja nekakva zgodna za nekakav scenarij ili tak nešto, tak i odaberemo temu. Recimo ove godine je bio u samom Foršpanu su kemičari tema. Materijal je zapravo ono što je ostalo od prošle godine. Malo smo one karte obradili, izrezali, onda dabrove smo isto obradili, izrezali. Materijal nije skup, ali nama sve skupo. Gotovi ćemo biti možda sutra, možda i nećemo. Vjerojatno nećemo. Radi nas dosta, onako, ljudi dođu, prođu i tak dalje, negdje u prosjeku 10-ak.